Ovih dana ste mogli da vidite i neka tvrdnje koje je došlo iz NATO-a. Dakle, tamo se kaže da Bosna i Hercegovina jeste usmjerena ka saradnji i da postoji taj MAP koji je ranije odobren. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP. Ja volio da sam mogao, ali nisam, zato je potrebna saglasnost u okviru predsjedništva. Nenad Stevandić istog je stava, BiH nije u MAP-u. I da postoji taj MAP koji je ranije odobren. BiH nije u MAP-u. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP. Ja volio da sam mogao, ali nisam, zato je potrebna saglasnost u okviru predsjedništva. Tvrdnje da je BiH aktivirala MAP predstavljaju obmanu javnosti, stavio portparola SNSD-a Radovana Kovačevića. I da postoji taj MAP koji je ranije odobren. Republika Srpska prekida sve aktivnosti na primjeni programa akcionog plana za članstvo MAP koji se smatra posljednjom stanicom do članstva zemlje u NATO savezu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP. Ja volio da sam mogao, ali nisam, zato je potrebna saglasnost u okviru predsjedništva. Mi obustavljamo bilo kakve aktivnosti na primjeni MAP programa i svi predstavnici Republike Srpske imajući u vidu deklaraciju o neutralnosti treba da poštuju odluku Narodne skupštine. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP. Ja volio da sam mogao, ali nisam, zato je potrebna saglasnost u okviru predsjedništva. Iako je njegov stranački kolega Nebojša Radmanović 2009. kada je bio na istoj poziciji potpisao zahtjev za MAP, Dodik se danas poziva na odluku Entitetske skupštine o vojnoj neutralnosti. Ja mislim da je jadan svaki od Srba koji je sad u Savjet ministara bude glasao za tako nešto i pored činjenice da Republika Srpska proglasava vojnu neutralnost. Upravo zbog takvih špekulanata mi ćemo do kraja godine predložiti zakon izmjene i dopune krivičnog zakona Republike Srpske, gdje će se predvidjeti krivičnim dijelom nepoštivanja odluka Narodne skupštine Republike Srpske i vlade Republike Srpske u djelovanju na zajedničkom nivou. BiH nije u MAP-u. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP. Jer ne postoji redukovani ANAP, jer nema nikakav ANAP, kako je moguće da postoji redukovani kad nema ni osnovni. S druge strane, dokument koji bi otišao u Brisel odnosio bi se isključivo na akcioni plan, bez obzira koliko je po sadržaju i obimu u njemu teksta, on je taj plan. Prema tome nema redukovanog, nema nikakvog drugoga. U Republici Srpskoj je politika vojne neutralnosti veoma jasna. Kažem ja, mene nećete navući da ispadnem glup i naivan. Kažem ja, mene nećete navući da ispadnem glup i naivan. Ovdje je jasno da Republika Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji može da liči, bez obzira kako se zvao na tu priču o ANP-u. Mi nismo glupi da kažemo, ajde vi to nazovite nekako kako vi hoćete, nek se ne zove ANP, a onda pošaljete u Brisel i on to smatraju tako. Zar stvarno misle da smo im toliki kreteni? Naravno da nismo. Zar stvarno misle da smo im toliki kreteni? Naravno da nismo. Jer ne postoji redukovani ANAP, jer nema nikakav ANAP, kako je moguće da postoji redukovani kad nema ni osnovni. S druge strane, dokument koji bi otišao u Brisel odnosio bi se isključivo na akcioni plan, bez obzira koliko je po sadržaju i obimu u njemu teksta, on je taj plan. A zašto vam se Izetbegović zahvaljuje? Kaže, tim dokumentom deblokiran je NATO put Bosne i Hercegovine koji je bio u zastoju. Bakir Izetbegović. To je jedan dobar dokument, jedan dobar kompromis. Ja se zahvaljujem evo i na gospodinu Dodiku što je na kraju krajeva imao snage da uradi takvu stvar. I on kaže, zahvaljujem se Dodiku što je imao snage da uradi takvu stvar. Dakle, kojim će se odblokirati NATO put. Tim dokumentom je deblokiran NATO put Bosne i Hercegovine koji je dugo bio u zastoju. Как я понимаю, смысл договоренности состоит в том, что вопросы АНП и вопросы МАПа сняты с текущей политической повестки дня Босне и Герцеговины. Ты дурак, что ли, ей? Koliko sam shvatio da je pitanja ANP i pitanja MAPa trenutno su skinuti sa dnevnog reda, političkog dnevnog reda Bosne i Hercegovine. I da postoji taj MAP koji je ranije odobren. Koliko sam shvatio da je pitanja ANP i pitanja MAPa trenutno su skinuti sa dnevnog reda, političkog dnevnog reda Bosne i Hercegovine. Djedi Peć, ti durak? Ali ovi uslovi koji se traže, to je neprihvatljivo. Prvi je neprihvatljiv da mi damo saglasnost za aktiviranje MAP-a, to je saglasnosti nema i želim da kažem da je neće ni biti. I da postoji taj MAP koji je ranije odobren. BiH nije u MAP-u. Dakle, naravno, ja nisam mogao da ukinem MAP.
Ja volio da sam mogao, ali nisam, zato je potrebna saglasnost u okviru predsjedništva. Ukoliko se bude išlo dalje s ovim i ukoliko se eventualno bilo ko donese ovu odluku o tom programu reformi, bez stava i saglasnosti Republike Srpske, mi ćemo smatrati da je to za nas zeleno svjetlo da krenemo u definitivno dakle upitno i stavimo upitnik iznad sporazuma o vojnim snagama, a isto tako ćemo se odrediti prema svim drugim pitanjima zajedničkim u Bosni i Hercegovini. Većina analitičara smatra da je to još jedan populistički pokušaj Milorada Dodika. Naša sagovornica ipak vjeruje da će postojati konsenzus za NATO savez. Dakle, različite stvari, različito ljudi govore, ali ono što je tačno, znači ne možete program reformi izdvajati akcioni nacionalni plan jer se on naprosto ne zove tako. I to sam mu rekao na večeri u Lukarci kad smo bili, da se Milorade, mi ne lažemo, ovo je ANP. Dame i gospodo, braćo i sestre, NATO, bombardujući Srbiju, načinio je stravičan zločin, agresije nad srpskim narodom, koji je bio u kontinuitetu onoga što smo mi Srbi u Republici Srpskoj samo nekoliko godina prije toga doživjeli, isto to bombardovanje, isto to stradanje. A kao što ste sami rekli, neki nisu baš izdržali, potpisali su taj MAP. Neki, naravno. Pre vas. Pa u vrijeme... Vas često prozivaju, vi ste bili čovjek, predsjedavajući predsjedništva koji je potpisao taj famozni put, MAP, ulazak u NATO. Pa između ostalog i ovakve vježbe, vjerovatno. Tako je. I nije im bilo dovoljno da svojom arogancijom spriječe da 12 beba Banjalučke bolnice tek rođenih prime i dobiju kisik odavde iz Srbije, nego su morali baš ovdje u Srbiji da ubiju još 78 djece. Ja jesam glasao na predsjedništvu da apliciramo za MAP. MAP je neka vrsta kandidatskog statusa u NATO-u. Za ulazak u NATO, da. Za ulazak u NATO. Stravična stradanja i bombardovanje Srbije i Republike Srpske dio je zločinačkog plana NATO. Tako je bilo i danas znamo da agresija, NATO agresija je dugo pripremana i znamo, nažalost, po posljedicama da ona i danas traje. MAP, ja jesam glasao na predsjedništvu da apliciramo za MAP. MAP je neka vrsta kandidatskog statusa u NATO-u. Za ulazak u NATO, da. Za ulazak u NATO. Kada vidimo djecu koja nemaju kose, muškarce koji neće imati, mušku djecu koja nikada neće imati razbarošenu kosu i djevojčice koje neće moći da pletenice sapletu, onda znamo da i danas ta agresija traje. Prije više od deceniju iz skupštinskih klupa entiteta Republika Srpska Dodik je poručio da je NATO prilika za stabilnost na ovim prostorima, a entiteti prenijeli nadležnost odbrane na državni nivo. Koji su izdali naređenje, koji su učestvovali i koji su komandovali operacijama bombardovanja i agresije nad Srbijom i Republikom Srpskom, samo su mi mrži oni među nama koji pokušavaju da to opravdaju i da nađu razloge za to. Sve što je Radmanović potpisao za Dodika je obavezujuće. Potpisi za NATO došli na naplatu Dodiku ili Radmanoviću. I da postoji taj MAP koji je ranije odobren. Juna 2009. godine Radmanović potpisuje i formalni zahtjev Bosne i Hercegovine za akcioni plan koji je sada i aktiviran. Što se tiče gubljenja pamćenja gospodina Radmanovića, može izaći na internet i proguglati svoje ime i staviti riječ NATO pored i naći pismo koje je uputio u NATO gdje na jedan vrlo lijep način podnosi molbu u ime Bosne i Hercegovine da nam se odobri MAP gdje posebno naglašava važnost toga za Bosnu i Hercegovinu. Razloga naravno nikada neće biti i ne može se to opravdati. Znamo da su uživali da gledaju sve to uživo. Na njihovim raketama bile su kamere koje su to sve prenosile u njihove kabinete, na njihove monitore i oni su sasvim dobro znali kada su ubijali djecu
i kada su pogađali porodične kuće, i kada su gađali zgradu televizije, i kada su rušili kinesku ambasadu, i kada su u Grdelici pogodili voz, i kada su ovdje u ovom gradu, u Nišu, 7. aprila pobili 13 civila, među kojim trudnicu od 7 mjeseci Ljiljanu Spasić. Jeste li vi direktan krivac što je to tako? Nisam uopšte krivac, a ne direktan u ovoj situaciji. Mnogo toga sam ja potpisao, bio sam 2 mandata član predsjedništva, dakle tu prođe mnogo odluka i to je veliki period. Znali su sve to i nisu prestajali. Nastavili su, jer su htjeli da nanesu štetu od kojih, vjerovali su, srpski narod i srpska država se neće oporaviti. I ono što je problem u dnevno-političkom tumačenju je što mi u današnjoj situaciji tumačimo nešto prije 8 godina što je bilo u sasvim drugom okruženju. Pa se svijet se promijenio za 8 godina. Ta šteta je ogromna, ta šteta je civilizacijska, a oni nisu smatrali da trebaju ni da se izvine, niti bilo šta. Njihovi vojnici, njihovi generali, njihovi političari, zločinci nad srpskim narodom nisu oni koje procesuiraju međunarodni i drugi sudovi za zločine, nego je to ostavljeno opet isključivo samo za nas. Svašta se tu promijenilo, a mi hoćemo da kažemo što si ono radio onog dana. Mi to vanjsku politiku mijenjamo u sekundu, mislim. Nije u sekundu, to je u više godina. 8 godina i istoriji ništa, to je... Da, za proučavanje prošlosti je ništa. Kao što su nas prije toga kroz propagandu koju su vršili i pripremali da bi opravdali svoju humanitarnu akciju prema nama, govoreći o nama sve najgore što su mogli u svojim CNN i drugim kampanjama, govoreći da smo oni koji vršimo etničko čišćenje, genocid, baš ono sve što se desilo nama i što nama čine baš tada, pokušali su da unaprijed opravdaju svoj zločin. Pričamo o kolateralnoj šteti. I odmah da znate, ja ne mislim da je u tome Radmanović uopšte bitan, tu odluku o MAP-u donio je gospodin Dodik lično. A kao što ste sami rekli, neki nisu baš izdržali, potpisali su taj MAP. Neki, naravno. Pre vas. Pa u vrijeme nezavisne države Hrvatske u vladi Ante Pavelića je bilo 3 Srbina. I bilo je u ustaškoj vojsci bilo 5 generala Srba. Jeste znali za to? Znam za to. Pa eto, znate. Zarobljeni u Blajburgu. Pa eto, tako uvijek imate ti koji su spremni da se zakače činovima i da izdaju svoj vlastiti narod. Ajde. Svašta. Bože. Mama, molim te.